U ovoj epizodi vidjet ćemo Martu, Doru i Jakova Bosnića, koji su sad već iskusni animatori. Oni će nam otkriti da li postoji između njih neka obiteljska tajna.
Dobrodošli u Dobru klapu, predstavite nam se. Ja sam Dora Bosnić, imam 14 godina i idem u prvi srednje. Ja sam Jako Bosnić, imam 9 godina i idem u 3. razred osnovne škole. Ja sam Marta Bosnić, imam 20 godina i trenutno studiram 2. godinu na Likovnoj akademiji. Koliko je rad na akademiji drugačiji od rada u FKVKZ-u? Pa, mislim, svakako je drugačija nekakva kao atmosfera. Nekako se na FKVKZ-u ipak više osjećam kao da sam kao doma, kao nekako je kućni pristup. Mislim, atmosfera nekakva, kao puno sam više opuštenija. Na akademiji je to ipak kao oko škola, imaju ta pravila, pa se moramo se više kao profesionalni odnositi i prema tom radu i prema zadacima, a ovdje kao FKVKZ-u mi je nekako onako, kao toplija mi je atmosfera. Kako je cijela obitelj završila u FKVKZ-u? Pa zapravo prvo je počela Marta, pa zapravo imamo starijeg brata koji je, kada je bio u osnovnoj školi, je kratko bio na FKVKZ-u i nakon nekoliko godina je onda Marta počela ići, pa sam i ja i sad na kraju je došao Jako. Na kojem filmu ti radiš u klubu? Pa moj film još uvijek nije dovršen, zove se Bijeg iz frižidera. Kao animiranje i kao različite hrane u frižideru pokušavaju pobjeći, ali ne uspije mi i na kraju svi završe u pećnici. Pomažete li se ikad međusobno oko filmova? Ne. Pa mislim, ja dođem doma nakon što sam došla s FKVKZ-a i dođem svojoj predivnoj sestri i kažem joj kako je mogla malo bolje to izanimirati, ali okej. Aha, baš. Ne, dođeš mi i kažeš mi kako ti je bilo i koliko si me tračala sa našim zajedničkim voditeljem Jadrankom, koji nas sve troje ima. Da, pa mislim, ja imam ideju za sljedeći film da bi voljela da mi Dora radi muziku, tako da možda u tim budućim filmovima će biti više nekakve kao kako se to kaže, suradnje. Kako je nastala glazba za tvoj film? Pa sama sam ju smislila, jednostavno mi je došlo kada sam jednom svirala klavir, pa sam odlučila zašto to ne bi moglo biti u mom filmu. Onda kad sam završila, to jest kad sam baš točno znala što želim da bude moja skladba za taj film, odlučila sam ju napisati na programu koji se zove MuseScore i zajedno sa svojim voditeljem Jadrankom sam u jednom programu to izeditirala, dodala još neke stvari i sad evo lijepo zvuči, a ne onako obično. Što bi savjetovala ljudima koji se žele baciti u animaciju? Pa mislim, zvuči smiješno, ali evo, doslovno bi to ponovila, nek se samo ubace u tu animaciju, neka samo krenu raditi to što bi htjeli. Mislim, animacija je kao oživljavanje tog crteža, tako da evo, ako se kao ja već baviš kao crtanjem i ako bi htio da ti crteži ožive, da dobiju neki svoj duh, onda mislim da je to jednostavno kao stvar kretanja, jednostavno krenuti u to i evo, sa srećom. Imaš već 4 animirana filma, što te privlači animaciji? Pa privlači me najviše to što nema granica, nema limita, možeš raditi što god hoćeš, možeš pustiti svoju maštu na volju i jednostavno uživati u tome. Koliko je animacija ozbiljan i težak proces? Pa nije baš, ali na primjer ponekad se meni baš ne da animirat. Inak dođem na FKVKZ, onak zakaj trebam animirat danas. I tako. Ajde. Kako se pripremiš na animaciju pokreta? Pa prije nego što uopće idem animirati, prvo razmislim što uopće želim,
onda pokušavam to možda sama izvesti ili pitam nekoga da to izvede ili čak možda vidim neku sliku ili neki video i onda pokušavam što više to napraviti da izgleda kao nekakav crtić ili tako. Da ne izgleda potpuno stvarno. Što ti je najzabavnije kada animiraš? Ono kada trebaš i kad se samo miču pa samo samo CTRL kopi, CTRL ovo, CTRL ovo, CTRL. I onda ne moraš baš ništa raditi, samo 4 minuta filma se uopće ne čini kao puno posla, ali koliko se zapravo rada skriva iza ovako profesionalne animacije? Pa mislim, meni nekako nije bilo evo teško toliko raditi, bez obzira koliko se to kao čini. Mislim, 4 minute za animaciju je kao dosta, ali ja sam to nekako gledala ko da radim na nekoj od par sekundi. Nekako mi to nije bilo uopće teško i bilo mi je zabavno. Više mi je bilo teško što su me svi nekako kao gurali da to što prije završim, jer valjda oni nisu razumjeli da to ipak treba vremena, ali ne znam, meni je to bilo mi je lagano. Hvala što ste došli, vidimo sljedećeg puta. Bog! Jej, idemo napokon.